Kelinçegim jatkanda üstüme çıkıp alat eч nerse bolбойбу. Salmağı көбүрөөк бол басып өлтүрүп кое турган болсо өлүп каласың. Болбойт, эчтеке болбойт. Оральный секс деген түшүнүк бар дейт. Мындай суроо көптөн бери келбей калды, эле. Ошол нерсени мусулман жасаса болобу? Hadislerge şilteme jasap жакшылап түшүндүрүп коесузбу дейт. Бул суроо адепке ылайык болбосо кечирим сурайм, рахмат дейт. Бул макруh. Макруh адепсиздик катары балынат шариат боюнча. Бирок мажбурлап ушул нерсеге түрткөн туура эмес. Шариат боюнча макруh, бул боюнча Фатавал Баззазияда айтылат, Ханафи китептеринен. Анан кайсыл хадис десе бул боюнча хадис айтылган эмес, хадисте айтылат шариатыбызда, аят хадистерде эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе аял айыз көргөн учурунда кошулганга болбойт жыныстык мамилеге, ошондой эле нифас көргөн учурда кошулганга болбойт, ошондой эле аялдын аркасынан арканкы авретине кошулганга болбойт. Бирок эркек аял ар кандай ыкмада эгер бири-бирине туура келсе, аялы күйөөсүн, аялын нааразы кылбаган, мажбурлаган абалда ар кандай ыкмада кошулса болот. Ал эми жылаңач денесинин биринекин бири өп жиберген башка бир жерлери ал өздөрүнүн ыктыярына коюлат дагы. Эгер бирин-бири мажбурлай турган болсо бул арамга чейин барып такалат. Эгерде мажбурлабай турган болсо адепсиздик макруh боюнча калат. Siz bir жолу телевизордон эркек уруктугун аялынын уруксаты менен гана аялдын жыныстык мүчөсүнүн ичине эмес сыртка жүрсө болот деп айткансыз. Бул чындап эле аялдын укугубу же мен туура эмес түшүндүмбү? Эгер аялдын ушундай укугу бар болсо эмне үчүн экенин түшүндүрүп бересизби дейт. Ал туура. Анткени ошол жыныстык мамиледен аял толук ырахатын алыш керек. Ошол аял толук ырахатын алганга эркек толук аракетин көргөнгө милдеттүү. Өзүңкүн бүтүрүп нара жатып алып тиги чала өлгөн жыландай калып кетсе, кыяматта мойнуң асылат. Sen ойлойсуң, ушу сайгылап койсоң бүтүп калат да, менен бүтпөйт. Пайгамбарыбыз айткан, силер аялдарыңарга мал ашканда ашпагыла деген. Мал чуркап келип аша берет. Жок, силер мукаддимат жөнөткүлө. Өбүшкүлө, сүйлөшкүлө, жакшы сөз айткыла, эртеменден баштап даярдагыла, ушундай болсун, маарага бир жете турган болгула дейт. Аялдардын бели ооруган, башы ооруган, оорусунун 99% ошол сен ходячий аптекадан. Саңа тиешелүү. Ошол аялдын ошондон ырахат ала турган себептеринин бири ошол уруктуктун аялдын жатынына түшүүсү. Антен ошол уруктук аялдын жатынына өзүнчө крем болуп, дару болуп, аны айыктырат. Демек аялдын укугу. Sen никелеп алдың, менен кошулуп атасыңбы? Ошол уруктук ал укулуу, акылуу. Ал акысын өзү макул деп таштаса гана уруксат аласың, болбосо ала албайсың. Ошону жанагыдай уруктугун ичине киргизбей кое турган башка бир ар кандай курал жарактарды колдон аялдын уруксаты менен гана болуш керек. Аялдар алтын сепичка сөйгө такса болот. Аялдар тага берет, бир гана Шейх Албани болбойт дейт. Болбойт деген өзү болбойт. Аялдар алтын күмүш тагына берет, эркектерге алтын тагынган болбойт, ал эмес алтын шакек таккандагы арам эркектерге. Катын алсаң алтын шакек тагысаң адар болуп калбайт. Ушундай катының бар экенин билдиргин келсе, күмүш шакек тагып ал, мейли эми. Өйтө ол христиандардан келген. Бунуңа катыныңа апарып алтынчы салып бер. Сепичка таккан эркекке алтын сепичка, күмүш сепичка, жөн эле зындан жасап алган темир сепичкада өтпөйт. Бу темирлердин бардыгы бу аялдарга берилет, эркектерге. Эркек ошону сүйгөзү сулуу болот. Тооктордун корозу чырайлуу болгондо эркектердин эркек өзү чырайлуу. О чырайын бузуп бирнекелерин барын тагып алсаң, анда туник болуп кетесиң. Катының сенден жийиркенип калат. Ал эркекке жаткысы келет. Ал лесбиянка эмес акыр. Ошон үчүн темирлериң барын ыргытып катыныңа бер. Азыр сааттага жылтырат, соткасы сааты бар, башка сааты бар, таң кала берем. Сепичкалар тагып алат моюндарына, колдорун тагып алгандар бар. 2-ден 4 ташак, манча-мынча көрүптү, бир жол сүннөт, бир шакек тасаң болуптур. Бирөө 4 шакек тагып алган эркектер бар экен. Сен Султан Сулеймансыңбы? О Султан Сулейман печеттери ол. Бири казынаныкы, бири мунунукы, бири мунунукы, минти басып берет. Сен эмнесиң сен? Бир катыныңа падышасың болгону. Итога эч калбайсың. Бир досум мындай дейт, үйлөнөйүн десем акча жок. Туугандарыма сурайын десем, аларда жок болсо кредитке акча алсам болбойт. Кредит алба, арам болот. Катын алып, карыз алып, катын ал, карыздан кутуласың, тигинин жанга калат. Же карыз деле албай эле кой, жөн эле үйлөнө бер.
Her kim töşönçünü götürüp gelet, çoğu salasına çata veresin, uktay veresin. Nikahını beslanı kıyıp veririz inşallah. Ne üçün üylönünü probleme kılış gerek? Ben düşünmem uşun nersege. Üylönü jengil boluş gerek, erterek boluş gerek koldan gelişince. Kançalık üylönü erte bolğon, sen uşunçalık biri-birine gönüp kalasın, keyin ajraş kıyın bolup kalat. Butqa turup alış keyin invalidsiňer mi? Butqa turup alayın deyip biröller üylendese, butma turup alayın deyip. Hayra butunga turgunca başka jagyn turbay kalat, uşo menen. Akıl esin degenim. Al gülkü bırak çındık nese. Anne sözü vagında boluş gerek. Oşen otur anan bardı totop kalat. Saat eskirgen değil, bardı eskirip anan kıymıldı. Kenenlerle mesele yok, sakaldık hem sakal şu sünnet muvakkada jakşı. Sakal koysan atan okşayısın, koyuyorsun apan okşayısın. Ne deyine başka daha? Sakal koysan Alımbek datka, sakal koysan Kurmancan datka. Emi şartqa jaraşa. Sakalı yok, kapır degen söz yok. Bir aytat, gülkü bul jürekti karaytat, deytko, siz sabak ötkönde suroloro gülkülü kılıp aytpoonu kaalar elek, Meçitul Allah'tın üyügo, al jerde kanday tartipte bolunu özüňiz jakşı bilseňiz gerek, tartip tuuralı aytıp koyuňuzçu, bizden gelse keçiriňiz deyt. Biz katkırıp gülgön jerimiz yok, biroq jönle gülüp atabız. Katkırıp gülgön bolgoýt, toora emes. Goýunça jılmaýuu. Ana ekinçiden bizde köp nerse biz al orduna gelelek tuğandarım. Oşon üçün kebir nersege unçukpa koya turgan var. Kebir nersege. Egerde koldan gelse misal üçün köp nerse özgörüş geregeler. Biroq kede biz atkarılışı mustahap bolgan nersege baylan oturup men bilem. Oturup süyleyiveriş, almaňa dele oňoý. Biroq uşer degenden bar joktu. Zeriktirmeni top süylегенде kılıp süylep atkan bolsaň, zaldın jarymı ketip kalgan bolsa, ana kimge keregi var ele? Tuura, disperge meni süretim çygyp atat, аны da karabay. Biroq adamlar okup ülgürбөйт, süretin görüp anan gelip alıp ketet, anan baryp göret. Ýalnız kol menen tartylgan emes. Tuğra gebir nesi var. Misal üçün men kolumdan gelse gebirini atkattırıp aytılem takır ele. Biroq biz kantip atabız? Biz kaysıl dodu yaşap atabız? Biz kayaktan çıktık geçe degende düşünüş gerek da. Men kolumdan gelse her birinin nüyüne varıp sabak aytkım gelet ele. Men kolumdan gelse patkot kılam, menin sözüm ukkula ketpe gele dep. Kolumdan gelse günüge tıyın aytkan birine berip çıgat elem, dagı ikinci sabaka gel dep. Eştekeme ukpasaң dagı bir masele kişine gülkülü kılıp ayt, tamaşalap aytıp koysam, oşol jüregine kalsa dagı ugam dep gelip başka bir payda alıp kalaby dep aytkım gelet ele. Men zeriktirgim gelbeyt ele. Televizor dagı mına oşunday. Oşon üçün jönökö surasına dagı жооп berem. Kede oşol sura esinde kalıp kalsın dep, oşoga kiçine gülkü tartуулagym gelet, zerigip başka jaka kinoga burup ketpesin deyt elem da. Ekonomika burganda naraka ketip kalgany kalabız. Bir yıl bargan jokmun. Bar biri birden barıp çıktı. Bolboy kaldı. Oşon üçün maňa köp aytat, mınday dep tuğanım. Yok, menin kolumdan gelse men dagı bilem. Biroq sen bilbegen dagı bilem. Oşon üçün oşoga sabır kıl. Eger jakpay aytkan bolsa, aga da karşı emespiz. Biroq masele var, senden başka adamlar var buyakta. Mına Novruz boyunça ayttık, ayta turgan aytabız, hakikat aytabız. İmandan çıkıp kete turgan bolsa, kılgın içinde tura turgan bolsa, mizde tura turgan bolsa aytabız. Tildi kesip alsın aytabız. Aytıp atabız. Seriyözlü bolgondor aytkan jeri jok. Hiç gülbey turgandar süylegen jeri jok. Bu makruh iş eken boluptur. Niye haramda aytpaysın? Selt etpegender un çıkkan jok. Adamlar bar ayakta şirkке batıp atat. Sümölök je uşintip, Novruz dep mayramda, otparastарды mayramda atça.
Айтмак дурсун айткандарды колдоп койгонго жараган жок. Мына айтып атат Чубак ажы вахабист, ошон үчүн ушундай бул вахабисттерде болбойт дейт. Норуз байрамы арам экендигин только ханафилер айтышкан. Себеби ханафилер жашаган жерде перисттер жашап, ошол жерлерде гана Норуз байрамы бар. Кана ошо сериозныйларыбыз мисал үчүн. Урматтуу бир ошого ар бир нерсени таразалап кармаган жакшы болот. Мен аялдарга таксаак бергим келбейт эле. Бирок аялдардын баары вахаби болуп кетти го. Мен ошол жака барып аялдарга саак берген мага жакшы жыргал деп ойлойсуңарбы? Бирок биз бербесек башкалар берип атат. Жылдап берип атат. Аялдар балдарга тарбия берип атат. Сен перде отурасың, перденин ичинде аялдардын баары өлүп бүттү аякта. Ким сабак бериш керек бирөө? Акыдасын оңдош керекпи? Же базар күнү эртемен 10:30 барып, ошол жерде 5 жарга сүйлөгөн кимге эле жакшы келет? Ити перде менен. Уктасаң болбойбу мындай? Туура. Аялдарга керек болсо, аял шейх болсо, үнү менен болсо. Үнү да укпас, балки үнүң да кооз болуп, үнүңө шахваттанып кетет. Бирок башка бирөө сүйлөп атат. Бузушту, дешти. Аялдар көчөгө чыгып кетти. Sen davatsın, gelsin fazayla amalı деп турат. Sen davatçı olğan üçün ayalın senden ajırашты. Bilesin bu şunu. Şunda elime öz gözüm benim gördüm ben. Oşan erkekler taspaya oturup alıp aytып ötüp aslında oturup var. Biz o perdeler aytып atağız. Oşan üçün keyfir nesiller var. Tuğra bile makruh. Bırak haram tekte olup atat. Şariatımızlar makruh menen haram tuş gelse haramды аткарбаш үчүн макруh аткарганга бизге кээде туура келет. Ошону түшүндүргүм келди тууганым. Мен бир жыл мурун келинчегим менен пикир келишпестиктен ажырашып кеткенбиз. Мен бир канча жолу жарашканга десең hareket kıldım. Canaşkan degen jönü çoğu baskan degen söz. Жарашкан деген жарашкан. Бирок такыр болбоду. Аялымдын мени менен жашаганга такыр көңүлү жок. Талак берейинби десем, ооба бер дейт. Менин чечим талак берейин деген ушул талак маселесине кандай совет бересиз дейт. Аялдын көңүлүм жок дегени жөн жерден болбойт. Sen жакшылап көзгө каранышың керек. Анан өзүң ойлонушуң керек. Биз эркектен эрден эшек үркпөйт деп эле өзүбүзгө маани бербейбиз, бирок аялдардан талап кыла беребиз да. Тиштерди жууганды үйрөнүш керек, колтук башты жакшылап караш керек. İç kiyimlerdi onu 10 klası bütkönde giygensin, hazır 11'de bilmez, şkolda medreseni bütüp kettin, dağı dile giyip gidiyorsun. Boldu, hani bir silen joğa tuş gerek ana. Жаңы iç giyim alış gerek, uktağından da priyatni oluş gerek. Anan ayak beyan kara içine. Anan kulukmun özün kara. Onu benden aytışıp atasın, elbette iki katlı şahıs gelip bürüydü. Aytışıp atsan, gajildap anan koyu ketip kalıgısı gelip de bardığı. Al yerge tegem, katınga tegem degen söz dağı var. Mani berbeş gerek maydakçıdan nersege. Erkekçe olsa ana ketpeşi mümkün ele. Oşan oylanıp görüş gerek. Nege al başında tiydi keyin köngülü kalıp atat. Köptür öylöt men pul tappay atam, tıyın tappay atam. Yok. Al birinci mesele emes. Egerde güyösü ayarına jaga turgan bolsa erkek katarı eç uakta arkasından aç bolsa da ketpeyt. Köptür oşo öyle baylayır yok andayım. Sen anın ayaldı köngülü tappay atasın. Ayal kulağı menen semiret. Жаңағы үндіктер қыштың күні семірет қой, қана Руслан Тақсырбекта. Үндіктер қыштың күні семірет, үндеге қар басқанда сем. Ошол сияқты аялдар құлақ менен семірет. Аялға ошол жаға тұрған сөздер тап сүйлөгөн сенің милдетің, вазифаң. Саңа бекерінен пайғамбар айтқан жер жоқ бұл. Аялды мақтау үшін алдап қойсаң, саңа күнөө болбойт деп, саңа чоң жолды ашып бер. Дагы не кылсын пайғамбарыбыз? Оны мақташ керек. Айтыш керек. Мақта отырып аны сулуу кылып берсең, өңүнө чыгат, көркүнө чыгат тууган. Мана эми ушинтип атат кой. Мен только эркектерди гана күнөөлөп ажырашкандар. Аялым токотпойт, аялым кетип калды, аялым андай мындай. Анткени эркектерге акылды аялдардан экесе көбүрөөк берген. Аялдарга сезимди эркектерден экесе көбүрөөк берген.
Alardı sezimlerini oynagonda tiygen sen үйрөнүшүң керек. Искусство болуш керек бул деги. Бул өнөр. Бул жашоо тууганын. Аны туура түшүнбөй аялдарды кыйнабаш керек. Байкуштар сага келип тийсе, сага никеңе макул десе, өзүн багыштап атса, анан дагы деле кетип калат дейсиң. Ал жөн кетпейт. Баккан эси жаратса, күйпүлгү чуксак болот, алган эри жаратса, карагат нак болот деген сөз бар. Амин.